ti masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna aserye tayo ita alawas, paulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, kat awan mo't sarak na iji munisipyo ita. Ay kat napan nakidate Ta sino kumaday ta abaraw amang i-date kan kuana? Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya? Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinubyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat dayjay aparakan kuana. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Anda ka dinakam mo. Anda nakam kau. Dayjay akabusor ko tiawan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay huwag, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando akarnit manok, taga-dubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak, Mare. Isa gumatangak iti sidaan May. Ay, Mare, mano ka diti masusweldo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Jak amo, Mare. Tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta, at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapu mo't laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat nga ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunam lang baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kentay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na, Mari Goreng, kung kunana laang nga ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Wan Mare, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatangak itilako ni Mandaw, akar ni ti manok. Wan, sige laan. Hoy, Nana Guring, itay ka palayang dita sangot, istor ko Kahit, maan ano, Anya ayat ti araramidam dito ay. makitugtugawak lang dito'y sangot istor mo Ay nanana, agawid kakit din. Ah, Ang mga noan yala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may ramanak manan. anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijig balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam. Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, nanaguring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ay, amando. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amaw mantaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na banglo ka. Di ka agistambay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gamti awis ko amanganta dito yung restaurant, Viola. Una, awan mat dakas na. Maantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na kainawis. Ken, kailiw ka na kasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Aggin-ginura dananang mo kananang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Astamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alaki din, mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpag na pag na ije parke. Ah, sige, sikat ti makaamon. Sapay ko maa, tasaan ka mataktak. Saan? Awan mo trabaho ita, ta Sabado. Ah, alang rod, mangantan. Tamapan ta ije parke. Naimbag nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko? Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asimmangpag? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Ah, kastagayam, nana. Ah, sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana? Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Jak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngamno ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus, pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pailaang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat mat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Taiso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Aha, uray man. Jak kayat da di alalakay. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo day takin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tajak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka di sumbatan nak? Alfred, Sumbatan na kuman nusumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan-ayat ka, ang mga nugumura kanya. Kasta akmat. Numaamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga noad-ad nga ginura dananang ko kananang mo. Wan, ngam adda karbangan ta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan ka mat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Addamat la ka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta, sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan-ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagitiin na ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan na ka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan ka mat, Alfred. Sa dino ka di tinapanam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. Adala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa na damag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, nuda kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadila unay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawon na kadayjay a Marta. Ibagbaga na at driver laang ti trabahom. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawon na kantaw tungpal biyag mo. Anya ti ibagam lita, tayo na yabanak diti paraangan nyo. Awan mo't diti napadag. Amok mo't nga awan papanam ita. Iso nga in-text ka nga umay diti ayan ko, tagsarsarita ta Kan, paramanan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun, ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagam man di no? Wen, da kamin, ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsing pat. Day tamot tinagusto kan kwa na. Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasad ta ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay aya. Kat lumabas ka lang, Mike. Diyak nga rod kaya't amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara no kasta amakita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, Maray. kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tan din ang paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti maseta. Ay, hindi mo talyawon un. Darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kun kwa na. Anya, sanjay Amerika. Wan, kasjay katidog ti gurak kun kwa na. Diyak kaya't amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nay. Anya ti ban ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mo. Dayjay man asupeng, limabas dakin ni Goreng. Kat pulos asaan ati malyaw ni Supeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod dama. Amangan numapanda maki birthday. Kasangay ni bakat kikay kait. Kanya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin naawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot agayim kami. Payman, mapanak man ijay balay da. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadiagbain? Anya nga iti pagbainak. Gayim ko ni bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbainak. Day, ang damat ni Marta. Suday jay kasarsarita ni Kikay. Ay, naamok laang anaimbita ni Marta. Uray sanak la kuman nga imay. Kahit saan mo atal-talyawin agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Pare guray. Saan? Manganta pa, sakbay nga agawid ta. Ay, nagimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inaklang gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako, marigureng. Ay, saan supeng? Manganta pa'y, sakbay nga agawid ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalot ni Marta? Tapno saan ang madadaol ti aldaw mo?
Kasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan met adasken nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat tati umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya ata imay ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo tandagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uy, No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy timangan no adda dito'y dayja atao. anya. Papanawam dayja atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak dayto akasangay mo. Anya ti aramidan ni Nana Kikay, itinasao ni Nana Marta ken kuana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agin ginura da Nana Marta ken Nana Sufing, ket awan ti agpakumbaba kadakwada. Gapo iti dayta, inlimod da Viola ken Alfred ti ayan ayat da. Taamangan no ad-adda nga agginura dagiti innada. Iti maysa nga aldaw, di maray da Nana Guring ken Nana Sufing iti kasangay ni Nana Kikay. Ket napanmet ni Nana Marta, ket dita, kinid daw na ken ni Nana Kikay, apapanawon na ni Nana Sufing. Ita gagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kat nasaya atain may ka. Kat sige intay mga nanta nakasagana mo tandagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Uwan. No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy timangan? No adda dito'y dayja atao. Anya. Papanawam dayja atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak dayto akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sige, inakaw. Saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa ken anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta Papanawam nga rod ni Sufeng. Tayak kayat amakikita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso ajak mabalin nga aramiden ti imbagam. No agin-ginura kayo man, saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo? Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, Kikay. Ay, timanaw mo't ni Marta. Kalpasan ang nagsarita na kan ni Kikay. Napanan na ngay. Nagawid nga tan Umay kayon, Sofing, Guring. Antay mga nun. Ay, Kikay. Apay-apim manaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon, nakasaga na amin ang amakan. Awan, Kikay.
Ay, happy birthday kan ka. Agyamanak, Sophie. Sa anak nga graraman, makaramanak iti naimas ataraon. Sa anak nga agtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapungtod yun, nanang? Dayjay abakat Kikay pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka di tinapasamak, nanang. Wala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream kun cake. Agluto ta iti salad, kun agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Tagayab ta iti umay mangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon aya, nanang. Asino ka di manan ayat ikagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawan na ni Sufeng ije birthday na, ngam di na inaramain. Kat, nasayaat ka di day tasing-asing yo ka ni Nana Kikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapuna ko maiti panagkayim mi Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng? Kasta ti kayak ko ama pasamak. Ama bainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tayak magustuhan ti aramid na. Ha? Pasikat abakal. Idi pa'y laakasta. Agginginura kayo. Di kay pa'y agkapya, tapno natalina ay ti panunot yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kwa na? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga agginginura? Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sufeng. Tapno natalina ay ti panunot yu, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo Ha! No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak tiyag pakumbabakan kwa na? Isaw tiyag pakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka di nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Gusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom ka iti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talaga ni Viola ti kayat ko. Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Oy, Viola, puminpintas ka met. Nagpintas ta atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nakmanda. Kaskan ka, napintas ka latta. Hmm? Thank you. Gapo iti day nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman nak. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti na minsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Akwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy? Saan ka niya aglibak? Amok Da kayon. Ay! Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. O? Nagatiddugan day ta ahay. Inlimad mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod tiga puna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimad mi pay laang ati ayan ayat mi ka ni Alfred.
Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na. Lakwan nak to itinabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Suping day masabat ko. Pagtimkak man. Ah, naimbag nga oras yun, Nana Suping. Napintas kayo ita. Ay, talaga mo't napintasak. Saan nakakas iti inam alaad? Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana? Anya ko ba ti bibiyang mauno sa dino tinagapwak? Ay, gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't ti inam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akas kenkwana. Nana? Sige, indakaon. Katlaglagi pang timbagak. Di mo liplipatan. Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Iso nga ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di Sufeng. Jak mo't pagtatakkunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Ha? Pagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may sa nga empleyado ni Viola iti munisipyo. Ay, kasanon nay. Nuda kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ama pasamak ti kasta, goreng? Saan ama ikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw? Kastaya. Di oray idanon mo day taken ko na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanong ti amaw. Sigay, idanon mo amin kan kwa na dagiti imbagak. Anya ko ma! Marta, bakit? Da kayo kan ni Sufeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma! Saan ka kadi amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanyak. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas ngar aramidal. Bay amla ida nga agsasarita. Takas tamot at talaga ti paglaingan dagiti kakaaruba. Ti mangsarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysayaat no agkapya kayon kan ni Sufeng. Tawan mati amok arumbang apagginuraan niyaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka agurahal. Marisopeng, saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha? Asinaw tinag ko na iti dayta? Ni Marta, mismo. Kunana nga uray idanon ko ken kadagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya. Ha! Nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo di anak na. Driver la ka no di anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo di anak na. Oray, driver lang ni Alfred, tado mo ti kwarta nga itid na kanyak. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat di anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaor di anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaan. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkunan ida pamilya. Jack, pagtatakkunan ni Viola akas manugang. Ha! Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko. Saan ani Viola? Bay amaray, kaidanon ko day taken ko na. Wen Marta, kastati ko na ni Sufeng. Ado kano dita tinagpipintas a mabalasan. A mabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman.
Aglastugan day ta asufeng. Saan na kanaw? Apagtatakkunan amanugang jay anak mo. Apadam alaad. Na! Katno iso tilaan. Isudang agi na tilaan. Oy, da kayo adwa. Ah, Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayo. Ay naampaw nga daywan na kami kindigurain. Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakam na. Anya, Ingka kat agbalseg iti pagtungo. Di ka makibiyang iti saritaan me. ay, si kagureng. ah, Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita ken ni Marta. ha. Ad-adan ti ginura da ken ni Sofeng no kasta. Imbaga damot nga idanon ko. Di idanon ko. Ay, alakid din. Pumanaw ka ang gureng. Awan maitulong mo iti parikot da Marta ken Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaadan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaayak. Apay, Mabanugak a kanayon, gaputa agin nawidak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakita iti apagabangak. ala adda ken kadayta anak ko. Kan may isa, nauma akon iti sa usao dagiti tattao. Dananang ken nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Ken agraman da kami ken ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni nana Sofing. Ket kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw kadagi jay ababaket. Kan may isa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gapo ta mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang. Saan da ka malapdan nanang? Inakagabang ija si ti munisipyo. Nadalo sa akon ti kwarto a pagyanak ijay. Sana mabalay. Jak kayat nga agabang ka. Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kayat yuman wenno saan? Agabang ak ija si ti munisipyo. Saan dak apakibyangan iti dayta abanag nanang. Gaputa ammok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam. Sige nanang, inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko? Tulungan kan amang isimpa kadagiti gamit mo, Viola. Agyaman ak Alfred. Inton bigat pailaan ti biyahek. Iso ama tulungan kay ta. Ay, jak ko makayat ti agyan ditoy. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan kadananang ko kan nanang mo. Nga uray data kat mairamraman pa yan. Wan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalay satan, Viola. Total, awan mat parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mat parikot iti panagdrive ko. Takukwaktiban nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siya. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalay satan. Kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalay satan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Awan nga ta ti makalapad iti panagkalay sa da Alfred kan Viola. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
ti Masakbayan. Ti napalabas. Binagbagaan ni Tata Ampong ni Nana Marta nga asawa na. Asaan ang nasaya at ti aramid da kan ni Nana Sufing nga agginginura. Ngam saan lata adumngag ni Nana Marta iti pamagbaga ti asawa na. Iti may sangal daw. Nagpakada ni Viola iti amana nga agabang laangan daytoy iti asideg ti pagtrab-trabahuan na. Gaputan na uman ang makangkangag iti sarita maipapan iti inana. Insingasing mat ni Alfred nga agkalaysadan kan ni Viola. Ngam nasao ti balasang nga amangan no lapad dagiti innada. Ita gagayam, denggan ti may katlo a serye tayo ita alawas a napauluan. Talinaay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agkalaysatan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat ti tunggal maysa. Ha? At damot ang panggedam. Kan oray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takukwak ti van nga iman manayhok. At damot basit urnong ko. Ure siyak. Adamat basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumot nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige. No day ti pangaddan mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswan ta nga rod ti kalaysata. Amom ka di, nanaguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat ngamin, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kaya't ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karkan ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kaya't mo ka di asawan, nga gayan ayat dan. When mat, ay, anya jay sa ludsud mo, nana? Ah, kaya't mo asawan, agayan ayat dagiti dua. Ay, jak amo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni mandaw abakla tinang ibaga. Anya. Hay, saan ang mabalinday to'y? Jak lakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak itulok. Saan ang mabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Viola? Imbagakan ko na adi nagamdan di agpaaram iti anak ko ngam inaramid na. Ay, garanggan jang day di babae. Imala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pag-abangan ita ni Viola tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidag. Ha! Ipilit nakit din ti bagina iti anak kau. Ay, agraraman! Nataor di anak kau, kadyak kayat ni Viola, para kenkwana. Nanang, imay kami kan ni Viola. Takayat mi nga ipakaam mo, nga agkalaysa kamin. Anya! Ha! Pudnog hayam nga gayan ayat kayaw? Nanang, Sika, Viola! Saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdon di agpaaram ka ni Alfred? Nana? nanang, agkalaysa kamin kan ni Viola. Kaya't yuman wano saan. Oray pa'y agkalaysa kayaw! Di kan tulat ta kayat amanugang, Viola! Kusilapan kan tulat ta! Pabainan kan pagsasawan kan tulat ta! Nusyak, umanugutak iti panagkalaysayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tatang. Jak umanugaw! Hoy, Alfred!
Imbagak kadikan ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kuana? Nana, Husto nanang. Tauray anya pa iti ibagbagayo. Agkalaysa kamin ka ni Alfred. Ay, sana mabain! Jack umanugaw! Ala, agkalaysa kayaw na. Si Papalubusak iti panagkalaysayaw. Saan na mabain? Awan ti maangay akalaysa! Asikasun yo kit di ti kalaysayaw. Maragsakanak. Gapaw iti panagkalaysayaw. Viola, Alfred. Wan tatang, asikasuan min ti panagkalay sami. No agpilit ka makikalaysa iti day talalakay, Viola! Kagura ka aging gat panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Una yan ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sanga inadayta. Laglagi pa timbagak, Viola! Guraan ka aging gat panungpalan no makikalaysa ka iti day talalakay! kasano itanday ta, Viola? Guraan na ka tinak. Agingat panungpalan no makikalaysa ka kanyak. Ay na, sa una laday ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak Alfred. Nairaman tan iti panagginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalaysata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalaysata. ay, kasladyak maaklon ti kastoy Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagitiin nata, sakbay nga agkalay sata. kasanon, no saan dalat ang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalat ang agkapya. anya nga ruteramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalaysata. Aday ta nga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman na klita. Intayo ni simbaan. Agur oray hindi pagluganam ako, che. Agyaman na ken ka ha. Sikat ikadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wan syempre, agayam ta. Iso asidadaan na katumulong kan ka. Maalaintan, ang mga numaladaw ka iti simbaan. Wan kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apimanaw? Wenlita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbagday di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rodon ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Oo na yan. Ala, intan, rumuartan diti balayo. Tapno saan ka amaladaw iti simbaan. Ay na. Nagtaera ko iti daytoy asuot ka, Marta. Agsukat ka na, taintan ni Jay simbaan. Sana amapan! Imbagak daytan kini Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika, tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kaya ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan? Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di ka kat agmauyong. Padasem ti mapan, tagsinatan! Ha, di ureag sinatan no day tate kunam. Total, awan matlat manaknakam mo. Mangibabain ka! Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adto Ha? Anya day ta regalo, manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aga na kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy,
may sakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dag. Di ka agdanag, saan da kanto ang malipatan? Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon tiragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Amba, talagang gayam nga awan na Marta kun Sufeng. Ay, saan da talaga adi maray itikalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayat ti dumaray. Ngabe, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Jak kayat ading ginday ta. Kanday tamot talaga ti Sumardengkan ko na ak. Nuday tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka langin. Ha? May sakamet anagalas ti ugalim. Day talag sapsapol iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaad. Saan, tatang? Nagsarita ami ka ni Alfred. Nga agnaad kami pa lang iti pagababangan mi iji asidag ti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak ko. Plano mi amang ipatakder iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay na, saanin, anak ko. Adamat tanda ito'y balay. Balay mo da ito'y. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan nyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mo ti panunutim? Tatang, Ala, agnaad kayo pay laang iti dagos mo. Ngaminton maornos ton, tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige tatang. Kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaad kami ijay dagos ko. Taas asidag ijay ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw! Di oray man saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Anya ko ma! Total, di nakmat ikabkabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita, lipaten nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw akasken ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumatagamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maisa iti katuganga. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Isa saan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta. Nagpakada jay anak mo iti nasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo kaday, tanakikalay sa kan ni Alfred. Matlagayam, ngam damagampay lang. Makunak anagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kan ni Sofeng iti ugalay? Anya? Katsak, agyanak matan ije kalapaw ko ije talaw na. Ngamen, uray siyak, mabainak matan iti kinaalas ti ugalim. Ha? Makaamukan iti biyag mo, ta makaamuak matan iti biyag kaw. Anya nga, Sofeng. Ay, agmay-may sakad dito balayaw. Ta saan mo tan nga agaw awid dito iti anak mo? Ay, huwag nga rod. Agmay-may sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay-pay laang aday di ababait in kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten naman. Nagado babae ang mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Iso akayat mo man kan saan.
Agabalayan kayon ka ni Marta, akabusor mo. Naga daw ang mabalin kong abalayan, ngam isupay laang. Win nga raw, Marisufeng. Hey, talaga nga awan mabalin mo. Jack latamaklaon. Jack maklaon nga abalayan kunton ni Marta alastaw. Agmay-may sa kamot dito'y balayaw, Marta. Saan kanumot nga agaw-awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na? Anya nga da babae namot nga ibagbagam gureng. Wen tadi nakamot sang putanan ti asawam. Apay ngay? Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon kan ni Sofeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo't kan ti anak na. Ha? Di mo man dakdakamatan tinagan da ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom kaday, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sofeng. Kunana, adinalakta maaklon asika tinagbalin nga abalayan na. Ay, anyangay mo't ti makunam kan kuana. Ha? Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inak man gumatang itibagas ko. Tawan mo't ten isaang ko. Adda kwarta. Iso ang magatang ko ti... Ni Sufeng akabusor ko na itamasapat ko. Ha! Kusila pakman tilastog abakat. Ha! Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti ko nam kanyak? Ladak? Ladak! Padasanak na ipungot tasan kang atrasan, laad! Ang pinadas na! Nuday ta ti kayak mo! Agpinangat nga ta, da Nana Sufeng kan Nana Marta. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagkalaysa da Viola ken Alfred, nga uray agkadkad dagiti innada. Kalpasan ti kalaysada, nagpakadada kadakwada, taijay dan dagos ni Viola nga agnaed, ngem nakangagda iti agkakasakit kadagiti innada. Pinanawan mat ni Tata Ampong ni Nana Marta, gaputan na uman iti ugali na. Ket napanagnaed da ito'y iti kalapaw na, iti talong da. Iti may sangal daw, mapan kumagumatang ni Nana Marta iti bagas na, iti nasabat na ni Nana Sufeng. Makapasair ti balikas da iti tunggal maysa, ket jarda ti agpinnenget. Itagagayan, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Inak man gumatang iti bagas ko. Tawan mo't ten isaang ko. Adda kwarta, iso ang magatang ko ti... Ha? Ni Sufeng akabusor ko day tamasabat ko. Ha? Kusila apakman tilastog abak. Ha? Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Laadak? Ha? Laadak? Padasan nak na ipungot tasan kang atrasan, laad!
Ag pinadastano day tati kayak mo. Wan! Saan ka nga atrasan? Kalbon ka! Anday ko! Anday ko! Tipatong ko! Ang sakit tipatong ko! Di ko na siguro atrasan ka. Sumardang kayo! Di kay ang kinangran! Di ko na siguro kabaalan na si kabakat. Awan mo't gayam ambom. Awanan kay tibaing! Guston! Sumarden kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Barangay hall? Wen! Umay kayo! Kuyugan kayo ang mapanijay! Agsarita kayo itisangon ni Kapitan! Kat urnusan nyo ti diyo nagkinaawatan! Tani! Ay! Agdinangran kayo matan! Idarum ka, bruha! Ay, agdarom ka lata, bakit alaan? Tasangon ka! Apay, di ko na atrasan ka? Amuyo, Nana Marta, Nana Sofing, agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon, ngam naglaad mati ugali yo. Di yo ibabain dagiti anak yo, babakit kayon, isung aglimpyo kayo kuman, kitap numalpasan day taasusik yo, ipulong kayo kani Kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo, kadagiti ubing kan agtutubong. Hay! Nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo, ta ipakaamok day taabanag. Ay, anyamot tan. Umad-adan ti mapaspasama kadananang kunti katugangak. No nakitam la kumati panagapad da, impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat nimet katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay, Kat dayjay, naisalkat ni nanang mo. kat anya ti naramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay matundag iti dua. Nakababayin ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyamanak iti day tanga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay. Idinto taagdamot tan pagnanaadam. Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng sufing. Aging kat kaano akasta kayo. Aging gaad dumaga kayo. Jak atrasan day asufeng. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako ma, iti daytoy nabatbati pay abiyag yo. Agaramid kayo ket di iti pakaayaywan ti Diyos. Tapno inton subyan na ti biyag yo, jay to pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya? Kaano kapay anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo amo dagita. Nagadukat nga mo mo. Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo kanina ng sufing. Nasaysaya at no kay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag, no anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main, kunamlan asino abak nang. No mabalin, kaya't mi ni Alfred nga agsasarita tayo. Ay jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day taaparikot yo, no diyo kaya't ti makikapyaken ni nanang sufing, nanang. Agpanunod kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. Andamot la ka dagiti dua dayta. Isudamot la ang ti makasolbar iti dayta. No apay ngawan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngamamok, makaamiris dan tumot laeng. Kaano? Intun dumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit dapay mat nga rod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad met. Taisuda pa'y ti saan ang makaaw-awat. Marta, da magkaw apapaayaban na kayo kano ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya? Apay nga oras siya kat papaayaban na. Jakam mo
Basta kasta tinakunan ni Kagawad Mila. Jak kayat ti mapan. Iti anyaga po. Awan mo ti amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano daytay nagdinamag apa nagpinangat yu kan ni Sufing Amang ano dayta ti makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paaya banda. Pwera ak. Apay ngamin ang nagpinangat kayaw. Iso ti makagapaw. Kat asino nga'y tinangabak. Siyaka! Anya kumangay tilaban kanyak ni Sufeng. Anya nga'y tiinaramid na kan ka. Awan saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga ron ngam isaw. Adayo anya ngay tilaban kanyak ni Sufeng. Awan adayaw nga abaka. Nanang, nagawid taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo kan ni katugangak. No dayta ti ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan. Jak kayat adenggan ti may papan iti dayta. Gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta Alastog. Agabalayan kayo, nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at ang makitkita dagiti tattao nga agpimpinangat kayo. Nakababain launay. Ay, awan ti rumbang akabain ko. Da kayo adwa kan ni Nanang Marta tinakababain, nanang. Isung agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo mutlaeng. No addat talinaay. Iti puso kan panunot tayo. Ay, jak lakit di kayat ti makikapyakan kwa na. No day tatinas kang aramidan nyo. Tapno agkapya kayo. Aramidan nyo, nanang. Da kayo kuman ti agpakumbaba. Kat makikapya kayo kan ni Nanang Marta. Kunakman no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray addaak ejay talon. Kat madamag kulat ti aramid yo kan ni Sufeng. Nagapa kayo kanaw. Kat uray kala na isaltak. Kahit anya ko matibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ije kalapaw mo? Anya ko matibibiyang mo kanyak ngay. Adda nga roden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, oo na yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kada kayaw. Ala, pumanaw kan. Kat ingkan ijay kalapaw mo. Tama nga nuur-urayan na kan ti babaem. Ay, ala, makamu ka man langin. Ala, agsubli ako ni Jay Talon. Makamu ka ni tibiyag mo. No talaga, adi mo kaya't adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamak ka. Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo. Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Wan Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa saan akong anak binulan pay. Ala, agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga ang masikuga kon, Alfred. Adain reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Da kayo matagita. Viola, Alfred. Unlita, gumatang kami iti prutas. Aginawan ni Viola. Ni, kat nagsaya atan.
Walita, kat kayat ko nga itimangan iti ado a prutas. Rumbang laeng nasustansya dagiti prutas. Kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kan Lita, aginawak pa'y laeng ngam kastan ti bagbagam. Katwan iti kasta, saan nga malipatan? Sige, areglado dayta. Kan, imposible mat amalipatan ka, kat gayem ka. Uy, sapay ko mata babae. Ay, amam, sufeng. Damag kaw amasikugan ni Viola. Amam ka di dayta. Anya ko matibibiyang kaw na masikugan day dya babae. Nay, adanton apo ka. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka ka di maragsakan. Tadanton apo ko. Adanton mga awag kan ka ite. Lola. Ay, no isupay matlaang ti manugang kaw, uray awan apok. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Marta. Anya, ay inakman mo't ipadamag ka ni Marta amasikugan ni Viola. Kaamuak man no agpada kayo iti kapanunutan. Ay, kating kalata, awan bibiyang kaw, mariguray. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag guray. Ay, ketuan, nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakan kwa na may papan ka ni Viola. Kat nasauna amasikugan tigayom na. Kay, Anya nga ti makunam. Awan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sofeng. ayawan bibiyang ka. Ngamen, jak kayat ti puli ni Sufeng ama ilaok iti puli me. Agpada kayo at talaga kan ni Sofeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apom. Ay pumanaw kan guraing. Jak kayat amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito'y balay me. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sofeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kandinak man awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya nga min ayati ibagam. Ala ibagamon, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, nga agsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yawan ay imbag, no anyaman ti diyo pagkinkin na awatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Wain, nga main. Awan matsabsabali kada kayo. Agabalayan kayo, mait. Ay, jak amoy ti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, naawanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami ko mga iraman kada Viola ken Alfred akagura. Gaputada kami, limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo kan ni Marta? Anadadailen ti panunot na. Anya, Mala, inakaon Sofeng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali aka ipapanan. Nuapay nga imayak dito'y balayaw. Tasyak, pagsayaatan yo kan ni bakat kau ti ibagbagak. umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Ang mga naawanan gastusan nyo. Sige lang. Kwartam lata kwartam Viola. Jak pagan ano. Anya, Amok tagsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yun. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. In kasurutan tay amam nga awan amuna. Taaddan ijay talon. Ijayon ngagnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti inkabagbagaan saan asyak. Tasya, awan dakas nga aramid ko. Limpyo ti panunot ko.
Pudno ka diti kunayo nga da babae ni tatang, nanang. No saan ka mamatay? Sige, ingka ijay kalapaw na ijay kataltalunan, taing kaduktalan. Nanang. Ha! Babaero ti amam! Iso alinaksid kong nga asawa! Mamati nga ta ni Viola nga adda babae ti amana. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti Inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Saan lata masulbar ti panagginginura danana suping ken nana Marta. Agingga nga oray kamang ti pamilyada kat ginura damten. Iti maysang aldaw. Simmarong karni Viola ijay balayda. Tapno ikkan na ti inana iti kwarta. Apara iti abastuda anaganak na. Ngam saan nga inawat toy baket. Pinagsasawan na paikit di daytoy. Itagagayam. Denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Jak pagan ano ti kwartam! Makataggadak iti kabukbukudak a kwarta! Nanang. Linaksid kan nga anak! Gaputa sukir ka! Linaksid kumatan ni tatang mo kas asawa! Gaputa addan babae na! Ha? Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon! Ha? Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabe! Anya? No kayat mo, inkasurutan ti amam a babae raw! Tapno panaknakam ti imbagak! Addan babae ti amam! Iso nga ita, linaksid kong nga asawa! Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae, akad ka dun diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati ka mait. Saan matkit di, tatang? Saan apudno nga da babae, anak ko? Impadamag ka nun ni Gureng kankwana. Nga da babae. Kadwak dito italaw na. Kat namati matanti inam. Takasanaw, kasta ti inam. Sana makaw-awat. Tatang. Ay, jakman amukan kwa na. Nauma akon, anak ko. Wan nga ro, tatang. No apay nga itaabakutan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Wan nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Nyam. Ay ayatin nyo kadilat ta ni nanang, tatang. Sana mapukaw da ita, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay. Amukmat anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latangain sukat? Wain, anak ko. Ano saklatan ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta! Rabi imanan, katag may sa ka manen na maturog. Nakakaasikamot ngang may sa. Awanan ko kwartam. Di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mo ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladlad hingit ti biyag mo.
Nakalidlid ay. Ano kang agragsak, Marta? Ay, Marta, ya! Kasi ka pa ay ngagmay-maysa. Nay, nakapanimid ka mo't dito'y parangan niya, o Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming ka kadikanyak. Anya, apay ko mga urayan ka. Kan agpacharmingakan ka alaklakayan. Kasanaw kat kaslasak ti urayam. Ay pumanaw kan. Masurunak kita pa nagrup-rupam. Nay, Marta. Apay asanin nga gaw-awi di tabalayo ti asawam. Di na kan samot din kayat. Anya. Kasano nga minaya. Ket nakamirog-rog ka lang aro din nakanayawn. Kurit-rit pa'y tarupam. Anya. Apay ka di asanin nga gawawin nila kay Mau. Saan man ano anya lagitan ti damdamagam lakay salday. Ala, ingkakik din. No apay ngamin adim magas kapay laeng dito'y ayan kaw. Nakita ka nga raw da nakapanimid. Iso nga inasidgan ka. Napay aya. Agur-uray ka ka di iti mangarum ken ka. Gaputa di na kan sangpetan nila kay Mau. Siya kun Anya. Ay, sardingan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawan ka lang mo't Apay ti ko na magusto kayakan ka. Pakpakawan mo't Na, Dayo na pimpintas da di asawa nga mitisi ka. nita. Ay nga mamo mata. Kanayon anak unas da tarupam. Kasla kulduroy. Ha? Iso siguro, wadi na kansangputan nila kay Mau, takas tatirupam. Kasla lang aruden kulduray, nakamisut kapay. Nita ulitan na. Sige, ingkag sarmeng, tapno mapanagnagam ti bagbagak. Anya. Mingmingam nga mintarupam iti sarmeng, Marta. Ket makitam, ti pudpud no alangam. Agpaiso. Makitak tirupak iti sarmeng. Kasla kulduroy ngagpaiso. Ay, pustaw nila kay salday. Pudnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan di kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw! Wayne, umay kulayag dagito'y ginatgatang mekan ni Viola aparakan ka. Kompleto dagito'y. Alan aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagito'y ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadiasawain. Ano saan kami agimatang ken ni Viola iti abastaom? Saan kan amangan? Manganak ka! Apay kit dinasaan! Anya amangan ka? Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda. Digi matang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mo abakait. Anya pride? Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hangam, di mo kano kayat. Kat pinagsasawampay kit day. Ha? Ganabon na. Sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagan. Day tanagalaas a panunot mau. Good morning, Marta. At day bagakin ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya.
Pumanaw kan dito'y paraangan may, nusutilon nakmanon. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makikita. Adda nga rod ibaga. Anya dayta? Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba, tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. Ha? Tanwad danton swildom, ingkagpaparlor, tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kurit-ritin tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin dayta. Taamangan noan niya ti maaramid ko kan ka. Alakit din, ingkanto ni di balay dagiti amok. Damam Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Sanda na imot? Isuamapan kaitan, tayong kaglaba. Binilinak ni Ma'am Feling agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksak iti tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos iti hardinda. Unan niya. Si kati hardinero da. Katuan. Intaan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingkagpaparlaur, ah? Anya. Wen, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. Kasta na kaya tiyo ti aglaba? Sir, tapno adda kwartak apagpaparlor ko. Tagkurkuret-ret kanon ti rupak ko na nila kay salday. Ha? Kaslapod no dagiti imbaga na, sir. Iso apang nga asim taawatin da kuma. Kasday na talaga ni Tata Saldi. Nasutil. Huwag nga rod, sir. Ang masakabay na, urayin nyo tinsagana ni Feli a merienda. Ag merienda kayo pa, tapno di kay mabisinan nga aglaba. Huwag, sir, kat agyaman na. Nagsayatan? Nagimas to Diyos. Salday, nabayag kan samot dito'y ngagpapaay. Wait. Amom ka day. Ajak pulos nang ngag anagapadag iti amaw. Aya, Kanayon da naragsak. Ket di na magkuno apay. anya kano ti rason akanayon da naragsa. Adda kano talinaay iti puso da. Anya? Talinaay? Wen. Adda kano ngamin ayat iti puso da. Isu natalinaay ti panaglangin da nga agasawa. Ha? Awan ti gura iti kaungganda. Isu kanayon da nakaisam. Saan da akasken ka? Kanayon ka nakamirugrog. Sakit na kunispay tarupam. Anya? Isu atulada mi da, Marta. Iti kasta, mapunas ti kuretret di tarupam. Kitain ako. Nakaragragsa ka. Awang kapapa. Naglaing kanto pa'y amang sutel. Ay mamum ka day, Marta. Amin nga imbagakin kakat pudno. Sa nagaputa sutilak, ngam pudno amin nga imbagak. Akastay, kuretret tarupam. Pudno launay. Anya? Amum ka dino apay. Ngamin, kanayon ka nga agung-unget. Kanayon ka na kamisuot. Di mo amo ti umisem, di mo amo ti agkatawa. Ngamin, gura ti adda di takaunggam. Nalpasan ti panaglabak, Ma'am Filay. Namaganda pa yan, Nakupin ko pa yan. Agyaman nana. No kayat mo. Inal daw kayo nga umay dito'y balay. Tada kayo laangan ti tagaluto. Ngamin, nagadutar aramida. Ay, uwan ma'am. Ay na, agyaman ako unay no kasta. Sige, Nana Marta. Agyaman mo tayo manugot kayo. Ikan kayo laangan iti binulan asweldo yo. Tada kayon ti tagalaba, kan tagaluto. No kasta. Ay, katagyaman ako unay, Ma'am Fele. Saan kayo pa'y ngarod ang pumanaw, Nana? Tada kayo ti agluto para iti pangal daw. Ay, uwan, ma'am. Sa dino tinagapwa, Marta. Di ka nasangpatan dito'y balay. Napanak naglaba ijay balay da, Ma'am Fele. Kat inikanak iti tangdan ka. Imbag man, tada nagtalagkan ka. E dinto tasaan mat ama pagpiaran tarupam.
Oho, agpada kayo lakin nila kay saldi iti bagbaga. Ay, ne. Hanya ngay day tay gemaw. Kasla na Diyosan mat nabasbasaan. Wan, inted ni Sir Jeray. Kuna naasakbay ang maturugak, basa kanaw. Sa nabalay, tasaan mat nga English, ta Iloko man. Nasayaat Ala, basaem nga raod. Kalpasad na, ibinglay munto kanyak, noan niya tinaawatam iti binasam. Anya? Ala, agsubli akon ijay kalapaw. Imayak lang ngala iti kamisitak. Sige, inakaon, Marta. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Nana Sofing. Damag ko nga agkasapulan kayo iti para laba, Barok. Mabalin ka diti agaplay. Ha? Agaplay kayo para laba? Kumaah no awaten dak, Barok. Sige anana. Ado ti mabalin yung aramidan dito'y balay. Mabalin nyo ti agdalos, kenda dumapay. Agyamanak nga rod no kasta, Barok. Kaano akadi amang rugi? Mabalin yun ti mangrugi inton bigat, nana. Ay agyaman ako nay, Barok. Kayat ko ti maaddaan iti kabukbukudak a kwarta. Tapno sa anak akanayon amang namnama iti anak ko. Sige nana, awan parikot. Mangrugi kayo inton bigat. Sigurado ka kadila kay? Inawat mo ni Nana Sofing? Wen bakit? Kaasimet. Kayat na kano ti maadan iti kabukbukudan na kwarta. Damag ko nga agin-ginura dakin ni Nana Marta. Kasano daytan? Wen kano nga rod, nasaw day ta kanyak ni Tata Saldi. Ang aman niya tiyan mo, nga amangan no data ti makapagkapya kadakwada. Kasano? Anya ti serbi ti kanayon tayo apan nakimisa sa nga pamilya ngay. No saan ta nga ibinglay kadakwada dagiti nadadal tayo. Sa bagay lakay. Ala, si kangarod ti makaam mo. Am kaklaang nga agapa da dito'y banay. Takanayon da kanong amin nga agapa. Mabali na may sa daytoy awagas, tapnog kapyadan. Sige lakay, nasayaat nga rod no kasta. Barang iti kaadada dito'y balay, kat ininot ti panagkapyadan. Sakbay amaturo ka. Pasaak man daytoy iluko amagasin nga inted da mamfele kan Sir Jerry. Ulitak man abasaan daytoy nakasurat. Takas ladyak na awatan itay. Tigura kat mangipaay itiriribo iti panunot kan kaungkan. Ti ayat kat mangipaay iti talinaay iti biyag. Na, kasla paspasagit anak na ito'y amagasin. Kasla siyak tidakdakamatan na. Anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Ma'am Felay, bakat suping alastog. Apay nga adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak lastog abakal. Ay awan bibiyang mo no addaak ditoy. Sika, anya ti kukuam ditoy. Mala, agawid kan. Awan karbagam nga umadak ditoy. Adda nga awan karbangam nga umadak ditoy. Dito. Iso anasay-saya at magawid kan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.
Ti